Lenge Khamsang, Tharing Kini no Siga Pepper the Yelling Samuel Kasishigi, Tharing on to beginner to intermediate English grammar course, Lopsin Sumbadi, Lopsin Sumbadi Nanglo Langan to Karikor Lashan, Shupina adjective Kala, Keti Kan Lashan, Tingu Langan to Gilopsini, Tangsarera, Mantuki noun, Mintik. Pronoun means something itang sa ring so ikisi dingi sige chungme brechining description la link unit thangbo unit ni palupsin thangbo ni pal ni sha shago digang la I card la ta origina phagile ligre len shua inderwa tharing manchu gilopsin sumba khechik digang la machine la khisi ling so nganju channel dol thama thangbo phejo ro chai dunna khamsang yeming la kijum si yo nganju duda dakpa phege thoni inji jai ki ni no sum dangi yore ling so phege shing yo batam phege thoni inji jang de paina inji nganju channel thola subscribe na ro na yendung ne ki thuju disa tawa phurpu pemba chidu chuzonga de chege thola ngarang channel tholi yore laso ta tharing gi lopcheng go chugi las linge ta thangbo nganchu ki adjective khorang khari ba nganchu ki diga la machine la ngel hengi chola noun the pronoun khari ba kyos shegenda noun la du nganchu ki mingchik name of a person place thing animal ideas ra pronoun la du dige mingchik dige ki chap che ki chigi ba ina dilang nganchu ki pronoun la go ra penetration nganchu ki I you he she we it they them dige chama pronoun cha de ra ta nganchu ki mingchik ta mingchap tue yo chorwa dila chi khechik ji yawara ji na khandi bakor la teshe ji yawa describe chi paina ho the describe chi gi chik dila manchu ki adjective lagi yoreler pena cha shawara chi paina thangbo de la dusla wara ji na I am tall la dunga ringbu yoler wa tall la de kharicha so nga khandi yo ba teshe gi dwara chechang ringbo la dingi gi kharicha de yorla na adjective Deshe gap ni gitsik jire to nga khanti yore deshe gap da tsik nga na deshe gap da le do jero tsik nga she da le tu nganzo khari nga she da la wor jina adjective nga she da la wor wa adjective la na thera dil ha mix e khegu jo mari yim pa yin yang nganzo ki adjective chitang nganzo ki descriptive proper la ni khashe yore yewa ding nganzo chik chik chin tharing ta in darwa ta nganzo ki deshe definition der ta wor jina an adjective is a word or a set of words that modifies, that is, describes a noun or a pronoun. Adjective let's yana chigi chokpa do chigi khari tishi gya word la original noun da pronoun ming chik chigla tishi gya yores yana ming sab chigla. Adjective may come before or after the word they modify. Ta ming chik khari la tishi gya ki yo paine ya adjective chik khechik chorwa di ming chik digi ngone le chore jele le chore le dependence de jisi nanda. This is a cute cat la dwa di shimisha chauch du la dwara keja ni pala this cat is cute shimiti sha chamudu ta cute la di khari la tishi gap kor la na cat la di la tishi gap gudwa yim pa ini ya thangbot nang ta original cute la di ngajo gi mingchik di ngien la le dwa ni pa la ta original cute la di thamal le dwara chesan di ngajo gi khorim chik ra chini do go re la to mix yo mare larda right ta ngajo gi di thangbo yewa thangbo ti khare shu paina descriptive adjective tishi ga gi chik ta thangi ngi gi lagyo di rang nanglo la khari khari ligi yor le chorwa ta chik khandi pe le ho yor la ora jin namgyu gancho ki tocho pheju che de chuara ringbo chinju gyakpa kambo khare changbo lempa le ro dige chama adjective yim parwa yim pa ine ya de nanglo la gancho gi chik khari ta shu yor shu paina descriptive nanglo la the quality khecho rang gi ga ne she chik bu member che adjective tishi ge du sambola nganjo gap tang pe mangboer size ki gane tishi gap er cheshi gane shape ip ki gane color cheng ki gane quality la na odi khechik rang cha de ro number angthang ki gane taste thowa ki gane sound da ki gane tine thama feeling ki gane chowa ki gane dike chang ma nganjo gi adjective ki yewa thangbo descriptive adjective na la chugi yorta ra tang ye chik chik lengi sola chik chokbo ro ji shawar ji na thangbo size la de nang lo gan jo khari khari do tall ringpo big chempo small chung chung tiny chung chung di ni synonym che tene shape sopta gan ta war ji na round gorgor square thupshi rectangle thupshi narmo triangular sursumma color gi gane ta dige ni gi shi joba example shi sha dwara dilel ha dinanglo la khari chu go yobai ne changma dirang na ligirta red marpo green jangko yellow serpo blue ngombo raw quality khechik rangi gane pretty ningjemo smart tunda near the chick ngaju gi changpo le der ra chik khare changdo to yobai na ngaju gi smart empty tongpa handsome
ta dia jigbula dang khaga chiche angthang number chik 1 2 ni 3 4 number ki gang ne adjective deshigayor wa teni taste thoa ki gang ne deshigayor ta penasa saurajine sweet ngarmo sour kurmo cold tangmo spicy khatao sound ki gang ne deshigayor da ki gang ne loud kechempo quiet kusim noisy konda kechor chao melodious tanyempo tini feeling chorwa chigi gan deshigayor da happy kipo sad dukpo angry konto to langwa ani excited pengamba kyochini de yo chunga yo ki chowa jor dila excited ticket sangma jo karna ligir lawarejina descriptive adjective na ligir da ta dijesina descriptive adjective le di khare chha de urshi paina nanjogi ta di thangbo ti khare lawarejin khangi adjective khorangi de she di rang roje chha de da ra ani there are many kinds of adjectives. Among them, there is a category of descriptive adjective. Descriptive adjectives describe nouns or pronouns in detail by giving an attribute to that particular word. Descriptive adjective sandwich this is a delicious sandwich. This sandwich the khande dola original pe shimbu yogi sandwich gracious right ani descriptive adjective nanglo lang manjugi ta thangi to yodo manjugi appearance thongdu khande do taste quantity changa sound da size age color shape ticket changma dinala chugi yore le jorwa diche ta dilhingi chogi sentence de chiksina. It was a beautiful day yesterday. Kasa nimo pe abuje chungsus. Yesterday de nimo de khande deshi gerlana beautiful yo age. Clear sky. Sky de khande do clear. Yeah, adjective tsigni bachle so. Sweet smell of blossoming trees. Shindogi ya kil de yogi timanga mo shimpoledi. Green grass. Green lane. Tini cheerful people. Me samba to yo lani me den so cheerful lani ya leswara. It seemed as if the world had united to celebrate the coming of spring. Kandiro jo thongu de lana mi changma chika ya legi ani tije dila good yo rosta ngam de yo rojik thongu du le chora dige changma to dishe kharil gair lana spring na dishe gair spring dishe di khoran chiku chi to yaw ma se chik le yang dishe gap swara dige ngonju gi kharna le go la original descriptive adjective ta adjective le chora kinsik ngonju gi khechik le di tidang thangi nyon la chik la swara di kharre Kariga noun kariga dishi gap gyo digi nyon le yang le chogu yores right cute cat la yodo yang na jele yang le chogu yores the cat is cute that some nganjo khande share le na niche teis ya le du sambula ro adjective the kariga ni swear la origina nganjo gi verb ki form shipa fourth form of verb ing eating sleeping le ro dige chama adjective so go na ed gaberes ro ta de chiksina he is excited ko khare do excited dus ngam de yoj dus ko khande yo ba de shi so excited yo ba gi de shi jap so condition is sore la warajina because the event is exciting khajina na thuzum dipe semba ki yo yo chireshas chejang ko ki buchung de du le du excited le de khare ga ni sore na exciting le de lem phasu yorda I am annoyed nga pe cha sing di use Karishine, the whole situation is annoying. Netang kanti to de boyne dikora pecha singesh tu chechang nga cha sing di yo le churwa. Nga annoyed le di khanin le lana annoying le di annoyed le ni kensik sur tarwa di ing khuran di so yo mare kholata ni ed gyapne excited annoyed le ni ngajugi tishe tu surta. Furry dogs may overheat in the summertime. Kipu mangbu yo churwa dinzo yerkala ta overheat chagi gire bad nima gi thugi bad mang thagi gire la jorwa ki dun so khanti yor na fari pujengi ki la yo dosche
my cake should have 16 candles ra ni ki cake ti kor ti gang la yang la khachu goi le na chutu ta thangi ngang descriptive adjective na chik khar le so number gan le so ra de la candle khachu ki ti ke to chutu le ne ti gi ko ris the scariest villain of all time is Darth Vader tada pato villain ta timu nanglo la chik mina duga thamye sto adi sangmana ne scariest shinang chashu de sur de la Darth Vader redus tige nganjo ki adjective khoran che ta nganjo ki descriptive adjective khari ba ha ko chare ro di chela nganjo ki adjective ki yewa dikhar la na proper adjective the proper adjective le di nganjo ki mi khurang rang la dishi ge gyo penusashina nga khari re I am a Tibetan le di khari cha de proper adjective a proper noun is a specific name used for any person, place or thing. Wrong noun do sambula common noun and proper noun na ni to swara. Proper noun le dikhare susu charawa gi ming cha swara race. The proper adjective dikhare lana typically look like their original proper noun but have some sort of alternative ending in order to make it an adjective rather proper adjective dia proper noun to yores yimpine ya thama dile yuat this tourist penasa shaurajina he lives in America ra ko America de go re la du samula America le the proper noun gegap chi ming ra yimpine ya he likes American holidays la orajina ko kare ari ki khongse rigrusta Christmas the New Year de digi khongse rosto ara dige ko pe go yore la du American ne de khare chaso adjective chaswa thidu sab proper adjective chadang dila horda America la origin proper noun quality modified chini American ni an jerdu sabula kotishi garagi khari ki khungse la re ari ki khungse la de sambula khungse de suga ji mbatishi ga swara American ne dilab gyorda okay proper adjective are derived from proper noun ra proper noun rang ne the proper noun ne proper adjective le swara ani chezang khonjo khari thigoir ne capitalize chigoir is kajin na proper noun nganju ge khati bai ne capital na thigoir ra chezang diang capitalize chigoir le diche ta the example del chiksina when she lived in China more China la de capsulas ra Liz ate a lot of Chinese food mege khari pe mangbu sasula origina Chinese food ra kana ki khala la du sambola Chinese le dikhari chatla na proper adjective alright ta dinde to nganju ki thidang yorda gegap su la khandi thige le jor ra thidang chi kharla na IAN tini EAN AN IC ESE ISH lani ta thangmonya la nganju ki IAN EAN la dilata origina Italy la dila Italian le swara ko EAN Korea Korean India Indian nani le swara diche IC jar origina Icelandic Nordic tani ESE jar origina Chinese Japanese Portuguese Nepalese le diche I chikpu chi origina Iraq the Iraqi Israeli Pakistani ISH jar origina manjugi Danish Finnish Irish dige changma manjugi khari chagor la proper noun gi tidang dis che manjula imbai na Tibet gi gablo la a n ji pushter ge ro Tibetan nani le swara dige che ta possessive adjective khachang manjugi pronoun gi jinda na do sare de ro di khari cha te possessive adjective ti my your his her it's our their this is my pen this is your class this is his car that is her bag dige lagyo dige nganju gi possessive adjective gi yewa sumba dire because ding nganju gi pronoun gi jidana che chaincha ngedela mixuka nelab gi medaro hingi chu gi sido yo paina ngi description nanglo la pronoun gi unit 2 gi link de sha sha thajik de sha sha hingi chu phagi session ne digirta ta nganju gi khechik shedu chambola yewa khechimbu chi khari yor la original degrees of adjective yewa manjugi khone la do yorwa ti khari la ta yor la original manjugi positive la di khechik tango base khechik yorwa big small la yo chora ti khoran cha de yorda ta comparative la di sambo khari la original ni kimal la durna ani manjugi phegena ta original chewa chungwa wa lesa ju dwara di comparative cha de yore penetration na big di khari chegre bigger small dikhari chegre smaller chungwa larwa digecha
아니 superlative 플레이 카르는 베게 나다 오르시나 샤나르셔서 슈 토슈 네체 토슈 디간 리드 삼볼랑 안주기 카리 리르라 오르시나 est len ligirta 아니 big 쳔포 체와이나 bigger 체쇼라 칼리르라 오르시나 biggest est jarsuara ta small lana chungchung smaller lana nigi kimal durne chungwa changmanani chungshe ladila smallest di dusligirta ta di shamlangi gi jopa sumte dwara dilachik sinaruna thangbo positive kecha ladu sambola this is a tall building di building dikhari du tall du ringbo dus ra ta this building is taller than that one taller the building the phagi diliem taller du ringwa dus compare cheswa ni ki mal dur ni ke cheswa tene superlative nanglo lata this is the tallest building the building dikhari du tallest yudilo di changma nanglo ni somna ni shina ni chuna ni gyana ni changma na ni tallest na ring shure du le chorwa dicha ta nganju gi comparative the superlative le di nanglo la thangbongya la nganju gi sumga themachik chiktagi indarwa an hengiso ya hagure khashes la khandiorla na thandang anjuki er the est jarwarajina changma changma chadudwa chewa chungwa la ni ki mala duraina er jars changma na ni thoshe la di baini est jars ra time baini dige chi khashes sure darwa dige la kharila la orajina irregular adjective irregular manjugi verb yoto irregular adjective ya yorwa dige sik tunjo er the est jarsa do rang mare su su thier pena sha origina good yakwa yona better yaksho la best bad lana tukcha ni nang ni duwa yo paina worse worse ta changma nang ni tuksho la the worst 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 right far tharingbo labdang yorwa farther further ani farthest ra tene little tos less nyungwa least nyungshe much many lana mangpo khazang anjogi countable uncountable do much many ka kechitis chitoswara diche ta mangwa yo paina more ani mangshe cheshe le the most ra ta langi so gi chik tu na chia superlative ngan chu net se thoshu di gang la ke cha shetu khatyung bai ne ya di gang la article the inchi mi ti go da the best the worst the farthest the least the most lani kora chidang todang ran cha de da lasa lingi ani tharingi jinda dus shagi tharingi jinda lingi chola phen tok bo thok to ro chungyo ni ro chi gi ye ma phe nge la subscribe na ngi ne inchi subscribe na ni pherna instagram do la follow nang me paina dige nyege khajan se phagele follow na ran nan shei an jama ngin dos na lingi sama ger je gi ro chi ye thibad lingi sama chapu chini shurna ngachim de inji jan shurna